Competição futebol batasa primeira dama nebe halao iha dia des fulane compete hosi klubu junior Wanur Sinualu o idade senulur senrua mai hosi posto administrativo iha município dili torneo ne halao lor-loron hahu dader to meudia ba klubu nen halao iha campo demokrasia FFTL cada equipa ida joga de ia minuto ranulu ia primeira parte tambasirani idade ki ko físico nebe labele aguenta y los hermanos. Coordinador arbitraje Domingos Maliteti nebe acompaña jogune y en entrevista haktuir konaba torneo idane. La hodiak tambah ekipa hutu participa ia jogune. Pool ida ekipa hat ia hamutuk pool hitu. Ia 28 jogos ne hasa tambahnya stem kompetisi nebe ia 48 jogos. Lorong ida jogune. Total klubu husimit narurua. Total hamutuk nene ia 28 klubus. I feto ia 10. Ita teris fo oportunidade para lavar sereneve idade ho 12 anos. Tambah ita ia kriteria. Ita ba pembinaan tene 12 anos. La bele lius 12 anos. Objetivo si jogo ne atu bele hili sira nebe ia talento dia ode hu fo torneo basira atu ia futuro bele hetan jogador nebe dia. Podune bele representa modalidade futebol e eventos regional no internacional. John Triano Clementino Maia, reportagem.